Amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi ikorera mu karere ka Bugesera yatangaje ko imaze guta muri yombi abagabo batatu bafatanwe ibiro 100 by'urumogi n'abagabo batatu bafatanwe kanyanga amagerekani atatu. Polisi yatangaje ko bano barangije gutabwa muri yombi bakurikiranweho ibyaha byo gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Bababajije aho bino biyobyabwenge babikuye, bavuga ko bino biyobyabwenge babikuye i Burundi bakabicora umupaka bikaba byageze mu Rwanda. Abagabo rero baje gufatwa n'inzego za polisi batabwa muri yombi ku bufatanye n'amakuru abaturage batanze. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, RIB yatangaje ko yarangije guta muri yombi umugabo w'imyaka 50 wafashe umukobwa w'imyaka 18 ku ngufu, ariko umugabo akavuga yuko uyu mwana w'umukobwa bari babyumvikanye amwemera amafaranga ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Birangira rero uyu mukobwa ayanze avuga ko ashaka 50 ngo natayamuha aramufungisha. Birangira uyu mugabo yisanze mu maboko ataraye. RIB yatangaje ko uyu mugabo yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure kandi akamusambanya ku gahato. Umwana watanze ikirego kuri RIB avuga yuko imyaka y'ubukure ayujuje, afite imyaka 18, ariko uyu mugabo yamufashe ku ngufu akamusambanya. Bityo rero uyu mugabo ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryamugabanyirize igihano ubwo ari kukatirwa igifungo cya burundu. Uyu mwana bagisanga gifite imyaka y'ubukure bamukatiye imyaka 35 itagabanyuka. Bityo rero uyu mugabo avuga yuko batakwiye kuba bamukatira imyaka nk'iyo yose kubera ko uyu mukobwa bumvikanye amafaranga. Bivuze ngo yavuze ko ari indaya yaguze, akivuga yuko uyu mukobwa yicuruza ari indaya, byatumye yongererwaho imyaka 5. Kugura indaya mu Rwanda ntago byemewe, bityo kugura indaya no ufatwa uguze indaya uzahanwa. Kandi na bano bakobwa nabo nibongera gusubira ku muhanda bakajya gutega bakajya gukora akazi k'uburaya bagafatwa bazajya bafungwa. Byarangiye uyu mugabo rero ataye muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ariko abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bahereza n'ishami rya RIB amakuru bavuga yuko uyu mukobwa yakoraga akazi k'uburaya. Icyo rero uyu mugabo ntago yakabaye afungwa imyaka ingana gutyo, bitewe n'uko uyu mukobwa n'ubundi umuntu wese ufite amafaranga wese yishyura akamurongora. Bityo rero uyu mugabo ntago yagakwiye gutabwa muri yombi ngo abagiye kumara imyaka ingana gutyo muri gereza ngo azaze yarashaje cyangwa azapfire muri gereza. Bityo RIB igire ikintu ikore iperereza ryimitswe. Uyu mwana w'umukobwa yarasanzwe nyine akora akazi k'uburaya ko kwicuruza. Bityo rero barebe ukuntu babigenza, nyaboneka baca inkoni zamba uyu mugabo bamukure muri gereza kubera ko ashobora gupfiramo afite ngo n'izindi ndwara. Umuryango we usigaye mu gahinda n'amarira. Uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 4 ndetse afite n'umugore, bityo kumva umugore ngo umugabo we yazize indaya cyangwa yaguze indaya bituma indaya imufungisha ngo yasambanyije umwana ungana n'uwe, rero bituma bamuta muri yombi. Ngibi byatumye umuryango usigara mu gahinda n'amarira, dore ko umugore we yariza agasuka amarira yarangiza akifata ku munwa akavuga yuko burya igitsina gabo kigira irari ntago ari icyo kwihanganira. Bityo umugore yavuze ko nimba yakoze icyaha nk'icyo ngicyo bamukatire bamufunge akurikiranwe icyaha ashinjwa cyo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Yabivuze ari mu gahinda, avuga yuko yakundaga umugabo we by'intangarugero, ariko ibibaye ni amahano, ibibaye ni amakosa. RIB igire ikikora kubera ko uyu mugabo yemera yuko yasambanyije uyu mukobwa, ariko bumvikanye amafaranga umukobwa akamworirezaho ibiciro. Bityo RIB ntago yigize yita kuri bino abantu bavugaga yo yakoze akazi ishinzwe nk'uko irenganura abarenganye uwafashe umwana w'umukobwa ku ngufu abasha guhanwa. Nguko rero nyaboneka mubye mubyumva n'uwafashe Shadibu ku ngufu, kandi Shadibu murabizi ko ari ibici. Shadibu ari mu myaka 40 umusore wamufashe ku ngufu ngo afite imyaka ngo 25 gutyo. Wumvise ko uyu musore yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe gusambanya Shadibu ngo akamusambanya ari no mu kibada. Bityo ngo bibabaza Shadibu cyane kuba
umuhungu yaramusambanyije kandi n'umwana mutonya cyane, birangira Shadibu amufungishije. Bityo rero gusambanya umuntu ari we wese ku gahato mutabyumvikanyeho ni icyaha kandi kirahanwa. Nimba Beach Shadibu yarabashijwe kuba yarega umuntu wamusambanyije ngo uri mu kigero cy'imyaka 15 kandi Shadibu afite imyaka 40, urumva yuko gusambanya umuntu ku gahato mutabyemeranyijweho ni icyaha gihanwa n'amategeko. Nibwo ariko bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ebuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, amakuru ntakagaruka.